Sirangan welcome songko ringna kita dalona tariacem warangko kasapai mukhaona jol rebodi namgetken awa kambi kebar imsak suani hatarangko akanan jamano jol welcome gitko ringgen welcome gitko ringani jamano fatarangko mandiran iko tapel Reverend Matthew Parakel Father John Paul Lindo Father Dicky Kar Arwan Chuna Ribagpa Father Gabriel M. Sangma Sister Agatha Marak Arwan Chungo Dongpa Brother Father Lawrence Father Lawrence Aro Sister Brother Faris Councilni Mia Farang Minagriba Dungkamanca Chungko Ansawatna Kitringpa Choir Fatirang Yano na ibagpa ang nimagpa pagbarang chonchon bisarang ya sobaw na nasimangko ding taman siya nga gisik katong gemekci sobaw komiti ni falo nasimangko ding taman siya ang bencak suah ding taman siya dalo yano na tinguna mungsong batis kinaribagpa tingna Father Gabriel Aro Father ya Sister Agatha Yamangko angni gisi katong gemekci ding tamanca yamangko caksuan baksa yamangni namgepa antingna ya salgetamni gisepo nammas kenirangko nang pacina aro dingtang nanganirangna ba dingtang antingni ningnikanirangko niki wamang antingni parisna ba aro tingni songna ba aro dingtang nanganirang na ba antingna rakki bicakcina tidak kode antingna ya bersih gital lo remukangani anting namme tomtomongi aro dingtang kamrang anting namme macokna managta antingna dingtang manca sekianirang kon cinane skang pau anga molmola Pada sister ko, lemcak sowa sapra ko, cangja cengar lemcak sona, nasi mangi rebako, ongge serpajan, sienggi setong tajan, ongge Aro cengi pada sisterku, lemcak sowa sapraku. Emadita anak bango, cengi canggih caramba. Bayo pasak pacinan, isol paci yang Cina. Ayo, nasido. Soba komenti kita. Sekarang kau cak soya. Ayo dapat lupa. Kini pau pada Ricky Tar Bekar. Nanggoba tengah kini soba komenti ni follow cak soya. Rikikot. Ada perut. Sir, wacil dia punya tinggal nama takut kena baha.
Sister Agata in Marak na committee ni follow ikubaran saksoa. Ini kasa kepada Father Lawrence. Kemudian sing minta balat Parish Soba nikasing. Di bawah sing ona ribai, anting ni Soba ona ribai. Iko bading taman sancing Soba community follow risak soa. Kasa kepada Clarition Dorode Saksa Pande Napongode Bilsi Chidok Chicher Ba Bilser Napongode Wa Father Onangode Bilsi Chibri de Amen visit Nanga Isolo Bina Nanga Foreign Nanga Aro Bangi Dengli Kandrangode Dukchakana Nanga Chakchikana Nanga Maina Basagode Format Rande Droga Sutonglo Angata Mande Ongode Aro Nasimasia Adutam Via Prango Dindang Indiani State Rango Ba Singapore Reina Nanga Regency Rango de Dakna Nangin Aro Adutam Bilsirango Sengsue San Anji Saksa Father Gode Dindamanja Clarition Missionary Gode Mana Degapa rogisi rontagipa ni bimingo. Anjini kita Jesu Kristo ni kasara, iso ni kasani, arogisi rontagipa ni nagrimatani, nasima maksadong China. Ang ni kasara, father rang, sister rang, Magiparang, pagiparang, cadambirang, aro, cancang gipa bisarang, Jisu narasong, Jisu narasong. Anga bilonggen kusi onga, dalo, ya pariso, ang ni skanggapa, misa, boliko ona, aro, ancini, paris ni, 2024, Sobao Open Ceremony Bakrana Ribana Mananina Metelbia Angko Ya Pariso Skangapa Misa Bolina Rimchak Saanina Dingtang Mancha Anchini Paris Priest Reverend Father Matthew Warakal Aro Father John Paul Lindo Assistant Paris Priest Wamangko Metelbia Aro Kristo beberagpa sakantiko ba anga metelna sika ya pariso angni skanggepa misa bolio plak nasimangni mengsong anirangna aro nang anirangna mongsong bate nasimangni ben bimang ansang anina kaca anina aro cusakanirangna on kange bina pa ning tuani rangko manina antantang ko krae tarisona gita anchimi paprangko nipelna hai Thank you.
Isor na jokata ni bilko ni Ken. Hallelujah. Timang baksa dong Cina Magnesia rong talana makatani mo Wawa mangna aganaha Agusak gemuk siriange Darang daktemenang na Nama kataku agan prakibu Jisu narasong Jisu Kristo ang nikasara Daal ancini Magipa mundoli Rongtagipa polni Fisdeko Manianga Kaya angni aruna simangni boliko belas rangga papa iso namni ke racha ken O gitel nangni bil arorasongko agan prakna watata polko dak cakapa nangni gesik ya rongtal gapa Eucharistiako cinga manion beberani tengachi cinko gapacina cingni gitel Jesu Kristoni bimingo cinga yako biya
Pai China Yara, Chini Gitel Jisu Kristoni, Been Aro, Anching, Ompilna Mangen. Uwa Antangni, Sekachi, Buchakat Renasio, Rutiko Rai, Nangko Metele, Uko Patiaha, Aro Pemu, Unis Nigiparanga, One Agana. Nasima, Plakan Yaku Rae Chabo, Maina Yana Simangna, Onchakna Sigapa, Angni Been Onga. Absanzake, Ringchakaniko Jakurai, Nangko Mitele, Aro Dimitele, Unis Nigaparanga, One Agana, Nasimang, Plakan Yako Rai, Yaniko Ringbo, Maina Yan Angni, Anchingi, Ringchakani, Vitel Aro, Jinjron Kapa, Nyamni Anchi, Pabranko, Watanina, Nasimangna, Aro Plak Mandirangna, Rugana Sigapa, Angni Anchi, Angko Gisik, Takande Yako Dakbo. Ani mintuani akan prana hai. Sakat pula ka adonge, tusing pa tni jongada no birang, arplak sigemenang ko giskrabo. Wamang ko nang itingaw na ramangbo, tingaplak nan kasachakbo. May kay tinga nang nadrumnan kasabi ko pa, isoni magpa mitra Maria, rungtala watatarang, arplak rungtal kaparang baksa, dringdrot ni janggiyo sukman pana. Araw ng kodi materna, araw rasong chat na manggin, nang idepanti, Jisu Kristo.
Isol plak mundulirang na kasachi watata polni katongko na a kapataha chingni rachakapa ya sakramen nangni mandirang na uwa kita kasana chingko dakchakchina chini gitel Jisu Kristo ni bimingo chinga ya ko biya amen gitel na simang baksa dong china belas rangapa Isol pagapa degapa aro gisek rong talgapa na simang na pati china amen Kristo ni tom tomorrow yang bo bolibon aha